abahinji b'umwana ombicweka bya Kigezi hamwe na ankore bahire yo kwetombwitwa habwa abashuma okubabuza emihanda egenda babire bari omu mushomo gw'omutindo gw'omwani n'abajungu mu rurembo rwa Hoima. Twine ekizibu kimwe eky'abashuma b'omwani mubisi nyonyonka nk'egisizone banyibire kabiri kandi batahi banje nabo babibire bari almost every day. Mwene nicyo kizibu twine ekikuru cy'abashuma ab'omwani mubisi kandi kuba ari gushoroma omubisi mu maka gabo baragura twine na bamwe ababy'ubutegetsi bwo hansi amaka gabo ni bagura omwani mwene bagura nabo mwene benda nko kubarwanira nko kubasherekerera hatecho naco nicyo twine konka nk'abahinji mazima niyo challenge twine abahinji n'abashubuzi b'omwani bafune license ahabo kuba hatekintu kigerezo kwita omutindo gw'omwani omwinzo kurwo mu Uganda. Actually baiza kutugambira ngo Uganda hati niyo namba 1 mu Africa mu Robusta coffee kushohoza omwani ogwo ku exporting ekiri kumanyisa ngo ensi zona za Africa nizirebera haritwe rero munsi yona ngo turi namba ya 5. So ekintu cyateganisa quality y'omwani bwito guri kushohora hero n'abashuma bari kuyiba omwani bakahura burebe ebitahireje enjume zitahireje rero bakandikira no mu kishaka bakandika na hansi enjume emwe y'omwani eka affectinga enshaho zone zindi zemyani tonga cooperative turi mandated ninga twino bushoborozi ubwo kwata abashuma konka turagambira ba memba bitu okubanza kwerinda okureberera jemisiri yabo bakagigumamo kandi umushuma wa mukwasire abayine obujurizi ugora basa kwayo okorgerera abahinji hariho abebembezi bebyara bari kukwatanisa n'abashuma okwiba omwana gwabo basamu leaders bagaruke nyuma kandi no barabari abashuma bagenzi babo konka turi kusharamo kugira ngo tuteke heki twete kabahinji bona tukore ekihandiko tukihe omwebembezi witu nka MP outuyine James Kaberuka akitwarire oko mu parliament batuhorusa bwo kureba okutwabasa gukora aha bashuma bari kutwibira omwana. Simon Kwichereza wa Ankore Revival Coffee Cooperative nayenda government bakwatireho mu kurwanisa abari kuguruza omwana ombikopo kwinga omwani nkiwasa gukora je babone barabiro mu bigombe by'abahinji kusinga okora biro mu bandi abantu kandi obushuma bw'omwani bubire kari twenda kwiga kandi dushabe government twatireho chance basika omusizoni y'omwani bagezeho kureba abantu bakuguze bikopo ubeseni ubwo buntu buce aza buri muno mwani gwa green baba kwati omwana baba gusatifyingire akatari kafuna mangu kandi none ofune beyi kusinga abandi batasatifyingire kandi nangwa no bakushishwa omutindo konkiyo no omutindo mulungi akatari niko kokuronda liri tabo kwenda ku exportinga kwinga omwani ngutwatandika ku exporting omwani twagutwara UK European Union ninga twagutwara China ninga twagutwara omunsi za heru gwagura certified nibafuna obutare burungi kandi nakatare nkangu ha speed omushomogu ngubire kugenderera kushomesa bebigombe by'omwana okwetebekanisiza okubahereza license yo kuguza omu mahanga ga Buraya. Gashakwa Ambrose n'uwagaba Katoto.